Matthew 6 verse 28. Don't worry. Therefore I tell you, don't worry about your life, what you eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? So don't worry. In Amharic version, advice አትጨነቁ። ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ሰውነታችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት በምትለብሱት ነገር በምንም ነገር አትጨነቁ። ነገር ነፍስ ከምግብ ሰውነትም ከልብስ እንደሚበልጥ አታውቁምን? የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ። አይዘሩም፣ አያጭዱም፣ በጎተራም እህልም አያከማቹም። ታዲያ እንዴት የሰማዩ አባታችሁ እነሱን ከመገበ እናንተ ከእነሱ በእጅጉ አትበልጡምን? ከእናንተ መካከል ተጨንቆ አንዲት ሰዓት ከሕይወቱ ላይ የሚጨምር አለን? ማቴዎስ 6:28 Matthew 6 verse 28. Don't worry. Therefore I tell you, don't worry about your life, what you eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? So don't worry. In Amharic version, advice አትጨነቁ። ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ሰውነታችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት በምትለብሱት ነገር በምንም ነገር አትጨነቁ። ነገር ነፍስ ከምግብ ሰውነትም ከልብስ እንደሚበልጥ አታውቁምን? የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ። አይዘሩም፣ አያጭዱም፣ በጎተራም እህልም አያከማቹም። ታዲያ እንዴት የሰማዩ አባታችሁ እነሱን ከመገበ እናንተ ከእነሱ በእጅጉ አትበልጡምን? ከእናንተ መካከል ተጨንቆ አንዲት ሰዓት ከሕይወቱ ላይ የሚጨምር አለን? ማቴዎስ 6:28